Kitap nedi ajoyib so'z, nedi ajoyib shay. Kitap en buyuk mo'jizadir. Chunki kitapda her shay haqida o'qimak mumkin. Nechun kitap haqida laf etamiz deb so'raysizmi? Shunda eposini o'zingiz anglarsiz. İnsaniyetning asrlar davomida araştırgan, to'plagan bilgilari eposi kitaplarda saqlıdır. 1996 senesinden başlap aprelning 23'inde Rossiyada butun dünya kitaplar ve mualliflik haqlari kunini qayd etdiler. Butun istagan ve meraklandırgan şeylerini kitaplardan o'qib bilmek mumkin. Kitap bitmez tükenmez bilgi cho'qrog'idir. Kitap insonning butun umri bo'yi sodiq do'sti ve o'jasi olmalıdır. Bugun biz Ahmetjit sokaklarına chiqib, en sevimli eseriniz nasıl ve Qrim tatar yazıcılarından kimni bilesiniz degan savollarini she'r sakinlarine berdik. Я больше обожаю фантастику, и я могу привести пример зарубежного автора Ли Бардуга, ее трилогии. Очень люблю Вознесенский Есенин из таких поэтов. Мастер и Маргарита. Пушкин Александр Сергеевич, Евгений Онегин. Я очень люблю творчество Чехова. Все его произведения мне доставляют большое удовольствие при прочтении. Я знаю Гаспринского. Амет Азимбашлар. Умер Ибчи. Гаспринский. Statistikaga bakanda dünyada insanlarning 53% kitap okuy. Onlardan en çok okugan ise kadınlardır. Kitap en yaxshi baxshishdir. O maceralar alemini, uzaq daryolar, tılsımlı she'r ve seyirlerge seyatqa alib bora bile. Shuning uchun kitaplarni seviniz. Raflarınız kitap dolsun. Onlarni to'planiz ve saqlaniz. Sizga her şey o'rgatajak, umrda to'g'ri yo'l ko'rsatajak kitapdir.